Trillions in D.C. liberal spending sent inflation through the roof. Senator Raphael Warnock voted with Bernie Sanders and Nancy Pelosi for massive new spending that's fueling record inflation. Hello? Hey. Okay, I know. Yeah, thank you. Okay. Okay. But it looks like you good candidate. Happy at that. Thank you. I think I didn't give a Okay. Okay. All right. Hello. Welcome. We check a motor it. Aran jamatene. Ani chole yang ajang red. Anti ben live. Cool. Awal mara. But ben live. Ankin kon ben live. So cool. Yani ke cool. Doing, the first time. Could you try Ben live? Anong reasons can in cake Ben live? Koi kokai Ben live. Kor bibi pune. Koi kokai Ben live. Bibi keti dear. Koi koka Ben live.
nong ka ken kor ka bi ka share but ka cho an cha bo life e khole e wer nyalich yen ka kar ba bi share kan week yen ka cho an cha bo life so we ka piatarit yen ka cho an cha bo khole koi ko week a cha konting ku koi ko week a kenating. Since I'm live on Facebook, I also have a lot of friends who don't know how to speak Dinka, but I'm so sorry. I'm going to speak in Dinka. This is, I have come to share the word of God with Dinka speaking viewers. And so I'm so sorry. Maybe one day I might get a chance to translate it into English. But this sermon is in Dinka. Kan ngot kan ken golo kaden ben wa jam tini kule werin yalich ka kar ba share ka tueng ba kon share kan week anong good news kar ba share kan week Bible da yen ye leg jut ku leg ter ku jela dur dier ke golden bells ke ka keben ato internet nyen so na kin kitama dur na liu ken yin kitama dur no where kadang leg jut na liu ken yin kin lu balo na nong cell phone hey let me turn this person off. Hold on. Okay. So na nong cell phone kuna kujela wifi kunong internet ke yin chin problem achan wan tere bo akeli legjut eliu so ko ju ta ke chin access to legjut but man chen ran benang cell phone ku ran ben nong internet ko ju ko wo ko to ge ko gut ko to junub Sudan ko ju ta nong internet ku kai hu cho wifi so na to na nong cell phone ku nong internet ku nong wifi ku loro Google and you Google legjut de kerto ke kitap ben akabo ka kayuk ku kayin kitama nali u ken yi ka jal go ku internet nyen yani ke chok ngadi ekdang dier ke golden bells ku jela bungu duor e bung diene e bung jadid lakin bung tere duor on etit ko lakin kene ke war pe loy a chene dier bi ta ka tatin but a che yen to internet nyen na lor internet nyen e yada ku loy Google bungu duor ka bo ben agut chuk ka long tay ku chuk miadur ben ayu ke ben non ko chinale ka gurpio kwa chi ka taw internet nyen so a good news arede ken ku en ke chok ke dang diet ke debit yada ato internet nyen ben na lo yo Google diet ka bo yada ben ya so a good news kar ba share kan we ba den non ku chole Bible apps akoy rete akoy to ngeng but abanyod we anyi ko bi ko we Bible apps yen ken so kene I chole Bible apps a chale ba ngating but na lo yen download ka Bible apps e ben kene na korba kwene tong lengelit NIV wala korba kwene King James
wala korba kwen easy translation egune translation dun korbina kwen ke to chin Bible apps to chin and download ke the translations ka to tinben kuna loy legjut ba loy Google legjut de kerto 1940 ku gutene ka lura default a Bible apps ka lura default Bible apps so badal ma bin bayala korkulele la la kor bungu duor ko la kor create ben ki jël Bible apps a jël go guti ci la anong King James ku kanong NIV ko anong create ben ku kanong legjut so ka jël go guti ci tene wala bi yen bungu dun kor ye bungu Matthew kor wala bungu Luke ka yinin taban tong den bor legjut yen kato lekter ato kan walk lekter ke kin pure the lekter ato kan walk etong bor lakini akena got ben war la na kor ngadinyen kedangin la na Google achala yo but ato ke kitab ku ka chile ba queen ato ke kitab ato Amazon na korba yo ka le ba wo Amazon.com kwen ke chok legjut a korba yo ka le ba wo Amazon so yen ka can you ngadi kedang when I Google it I can you but the tong padang ke anong legjut ku ke anong lekter ku ka chimate chben kuna ku ka atoyada ko to Bible apps digitene na luyen Google jam den yalich 2011 to luyen Google ya jam den yalich 2011 ku gutene ka yinin legjut ku lekter mate chben tong padang so lekter ki lui translated ben ku tong jeng to ka na kul ko ku karba ku ne lekter ku karba ya refer to tong padang kan latin kula queen kala UK the same thing so na yeran kor lekter read ku kan you ka kalu ba Google jam den yalich 2011 ato tong padang the last thing karba share they can wake ki chole dictionary ekene a chale bang 18 lakini kitab ache kitab loy print out ekene benela a dictionary so dictionary alwala ke got tong lengelit le tong jing wanang mit ko war be ka bidi tagere aku tong jing so agut ko when dir ko yada na koren kekene alway download ato yada internet ne kene alway download ben so na no wer no anen tong lengelit wala no wer no anen tong jing ke kalom ku tiang tene ke kayo a very good heritage a dictionary dictionary a chatemba ting tene to got tong jing ade ka dictionary can you so a dictionary where kayalum ku jel be warich you know chimane pew ya ko ka jelbe luel jelbe warich apiat and so can ya de a little bit pew you know na ye men ku tongjing ka kalu be kana le bloy download ku yeting tong lengelit ku pew ro to tongjing or be men du be pew je tongjing when ka chok Bible ya de you know anong will ko Bible to tinitena anwan ni tong lengelit ka kalu bating anwan ni tong jing kin lo tong lengelit ku lo ting ya de tong jing nana yak
an ci doj ben America an ci nga America an ci doj ben run be ben an ben an ci run ke terwan so tong dien di jeng a ci to red ta ye mo fruit bento ke man koy kon to panda a jam tong jeng red so when tong jeng an dia kan ye jam tong jeng lakin Bible a language by itself Bible a talk by itself and so and a kuch when Bible tong jeng e ko one yana tem chene nyalich bene nongen ku ya tem kar ba queen kaya you ke ya lela Bible ko wari wa bera ene ke kuche queen na kwenen ke kolon wan kuna kar ba understand ke ka chibo wa jal the Bible den tong jeng ke ko translate ke ko war but nyale chen be proof kan you wrong a chabe yen nyot kwen jeng ka kwe so nalom Bible mane tong jeng ku kwenen ka chai be yo chi yo an yana yo nye got a read ko ke luyen translate lui ke translate ngadi King James yen ke loy translation so ngadi piataret nye got ku na yera na kun tong jeng ka chin ke beri benwan the Bible the last thing I dear anong dear ka golden bells wanana yak won ten junub ene kor but wake la lwek yum la ta ko manina yum la wala yena dim ya dur wala future dear so dear ka golden bells anye ke garet ke ka kiritne ka ke dear ke ben anye ke ku ke a ko ke chi ne ale ke tom gurpio le be mita pioch so pioch on chenen pioch ke dear ka jal be ben America be ba ben kurer ku chinit yo en bungu durtin ka chinte yan ka kertin now on chala ben pan chola Atlanta wa ben ku yo koko anong bungu duora token ke ku kai ket are te tong jeng ku ngo kriye ben so diara jal be bela du ku kaya ka nyai kera petman so ke diar ka golden bells ne ya ka lwel ka ato yadda internet nyen ben na liu kitab kan yin ka kallu ba Google ku ka bayo aka mati bene kitam ngadi duor ne ya lwel toke tine ya kadya ku kanong dergi chika be chawa dergi charet akwai ke banala internet nyina ya ka ping you know aka arba ka ping ka ping ke so non ko chinele ka gurpio taret dear ben aki ka ta internet nyene loy piataret ke chi jeng loy ku jela ko ken ko ke ngai kon dear ay muhimaret na yeran lokanisa ku ka piataret banang dear bakanyi ku ke pier ni jeng da ni ko loy ret acha bela ting on chanlo Kenya mitaye ka pyoj so mi dichimana ni der a chong met cho bela lo te den leren tin mia ke der ka ab dia ke ni ke na ye cool den korben nele pyoj ka pyoj nele so we ka pietare te ke lo jeng acha ting no kunum ku kai der ye ke ker ku diara piatarete
na yera ngi jam de wo ko lele le en an ku when the Bible or en an kin lo sukulich an ku kwen don't worry at all because kan kero wato le jot ne lele tene e download internet yin anong ran kwenen so e ba ngadi tawi ku ba ping ko kwen ran ben so you don't even need to read it because anong ran chetao internet yin ke kwene ke chok ngadi lik ter song padang anong ran ye kwen so it is very simple loy download ku taw ku du yilom ku ye ping alle ba ping from goj agut balanyot ke ping so ku yen ke chok dier na cha ke pyo ku tom pyo kan ping ku badit bating ke dit ayu ke de ke chok Bible ke dit ayu ke de ke chok Bible so ke dier ye ke ker ke dier anong koy yen malaika ay ka ben ke ker ku yine ke dier so ke dier kay ben nong knowledge ku ke dier kay ke ker ku kay chok Bible so yin lu ba refuge dier ku ke dier ke na pin ke pet jemane you know yeneke alwela nyale che ko chak ter cheng nyal ku pin yeneke kene dina pin pin ke tene so wedin e jam ku le ke tiran rande chang nyal ku pin li we yen nyale ku ke chu ku Bible and so ke kar ba ke share kan week I non kodiang chakating so you are welcome. I don't know camera here but na anong any problem you know ka get ka tag the bangating na ye clear kale ken na chi clear kale ken then maybe I can change it into something. So ke kapiat ke karba ke share kan week what be jalo before ban la Bible it ene bo wara kulene chilo Central America vacation kuke first time ba vacation balo babur bachata babur abala Central America so ane chilo Jamaica ane chilo Bahamas, kuan chilo Mexico, kuwa chilo Cayman Island. Ane chilo ke island ka. Kwe my first time, I'm been almost 40 years in America. Kwe my first time for vacation chirikan alone. So when you me at a I had a good time. Until the islands can I appear at I do Junub Sudan. Because temperature then tropical. So ke kanong ya kut ga karete ti ku team ken to ken ke ga chi team ko ai tau ka ken ke team ku jela yi langa ken ke team but akut I bi ti nong ke so we ke pietaret ene bo warakul so I rested yesterday so we ke pietaret anong kok week are thinking below vacation who yera ngito in America or yera ngito Europe. I encourage you bala vacation ke won kai agon pietarit in lamir so I'm blessed kwan nyale dua le charet ne fursa chirikene chiyenen so what be jala Bible day so before ben wala Bible gurku wani pen lanko nyale pen longda ni choda et nongin papa Yakoba una tie ku do nyale nong rier ben ku chinga ter ku le jingin cha dua le baba in nyale ko pio unda Abraham una Isaac una Jacob
incha dua le inde gel chin wo gel kina gel ku jela ke koy dai tene ke ruon ke ben baba abo wa be kul chir kul baba ko ci jal wara kul ku ko ci nyin jal wara kul baba ache re den ci dirin yakoba nel indere me to mata den ci juir ben ke lo no yin jela wa ko to tene yakul yin yakoba nel indere yin du kwa lech ne pursa ca bay yen wok ken wok hol chir ko le ting bandit bandit yakoba akiran wong nong rier e yini to gine ka nyin me akol ku yini to gine ka nyin kol baba intie jakoba ne ala inderem ble wanen tok ne lek jowen chaya makrapundu baba wedu cha le ne lel te kinini ni yakoba ne ala inderem kwa wud kwa chile bi wedu ping te kinin achan yin in nelich e jong di la jiken ke wa kon tong ne lek yen in tiej baba to ya wok jong di la jik wo tiong ni nich e ke balwele baba be wud ku bi ping ku bi la bi ke tiang ni yen ne ren ke wun ku wa ku jong di la jik amin Bianca Yano, can you guys hear me? Can you guys hear me? Can anybody say yes? I really want to make sure that you can hear me. If you can hear me, just thumbs it up like this. Just hit something. Okay, Alice Abang is watching. Alice, can you hear me? Wonderful. Thank you so much. Thank you so much. I feel much better now. I feel much better now. Thank you. Thank you. Yes, what be yellow Bible date? Ku Bible ke ban jam tin ye kule. Acha god ni aleten. Alwele, there is no forgiveness of sin without blood. There is no forgiveness of sin without blood. Etong lengalit. Etong den yeng echen pel de rej te chin riem chukwer. Ekene yen ka ben wo jam ye kul. Because I remember anong ran ne to tukuli kenen. Where ton cheni ye chukre to ne tia mager ko ku kaye pink lele riam de pire queer be riam de ran la jek manien we ke ping u achan buwawar bulachar ekene aken la enam aye le riem wa yong yen nelik yen wende no so ekene ana yak ene durien ya wan ene kinti ya bade kila na mapet so yen ka yendi na nong ran chinelik chenge yen nyich kitinden chi yenen ku chiran pink ke piafiade baluo share ken koch baluo share ken koch so yen ke na chu ping mana de ke ye chu krto e bo pan pin tene bo pan pin tene bo to no wok e jel panel te to en tin ke melik be ben pan pin tene be to no wok so ekene ya ping a redon ye chukrto we to walk but eken la na mapet eken la na mapet so na ya ware che nelich chen jal kon go jal nang good understanding so ku kayen nelich ye lele you know na non ke nyit ke lu share when coach
ene ka chon cha bot ne ye kula achan ba bi share ken coach which man ne chan lwele ne ale de pan ne ale ne ka ba kon because Bible anong language de pay ku anong tong de pay ku jam yen ko jam you know chimana nyu ko pin ku go ko we go kin chro ko chin ka de but na le ben Bible ke Bible le ka dang a different ku wa ya careful yen ka yen ko ko mati ken tong lengali ta kol ko so yen ka chu pin tene mana ada ka pel de rage aliu without tichiriam chukwe aba gole le mit ki Israel achu ka ping ake to pan Egypt ake to pin de Egypt kayen ake young cake pin de Egypt go ka diaw ku chol ka nyalin den nyalin da Abraham nyalin da Isaac nyalin da Jacob go nyalin go ben bi ku jor ka ke jor cake achane che Abraham che promise mana de ke mit abekalar ke promise len nong len che promise nong Abraham ke mana de ke be atra Abraham wada Abraham so nyalin So I'm so sorry in korba bidier birut kir but I commercial I cake bag nadi I ka be chakai go ben bi ku jor ka ke ku won leren ke panamon yen ki lwel ben kalar tine aken go blaget abe bla rere sarait abla rere sarait ke chirun ke terman ku wantoke sarai chitene ake chinyalik ake chika yen long ake chinyalik ake chika yen long achan walk eto ka wonong waya lui rech achirane yen long abay tichin rech you know eto rech tine ka yen ko yen long so nyalej emit ke Israel ake chika yen long ku de long ke tier ku mafruit below promised land in a short time lakini chan raidin go nyalej go ke charere ten sarai 40 years run ke terman so ke gon toke ten ake toke nangurech aye Bible aye lwel ka chemit ke Israel ke pai aye Bible aye lwel ku lwel le watch re loy wadya ko koy ke pinam way nom de nyalech ayo ku dak so era ne ben mena de ben aye dit ke nangurech so kayelwel awoye ke wana ngure ben way nom de nyale cha yoko dak so mit ke Israel ku walk wayini aben ku kaye Bible ye lwe ku le wache ka dom modia yene ke te bi rating abayu ngade abayu kedang bungunyot chok di te tier ku ro chok ti ne dongwan aye Bible aye lwel ku le we all have been deceived wache ka dom wade so wakene yene ke problem no walk so rage yene ke chuping tene achi Bible le lwel ku le wonong rage wade puoi nom de nyale cha yoko dak so rage bode ku so ke bene won ya lo kanisa ake chelo anam
so but mane ko wit ko walk mane a nan good understanding knowledge the local what pure nyin ka pure kwa achan buke ka buke ki anyi so ya ka piatare tan ko we ping mane ku ka ping ku ka nyi ka lwela so we right board Adam kana kawa a kin ne alika ka cha uka ke to piat a ke to ke dom de iden ne ke to ke tin a kire relationship de ne piat rete ka yene kultuk ka kin ne alik a ka yok a ka ta genetic ku jel ka yok le ke team ke ben le cham ka tin but nong team to tene team de nyin de piat correct do ka jak ato tong jing tene cho cha tieng tene tong padang but anyway I kin like le cham ka kriye bane ko duon but team tong do ka jak I kin like ta ke lung mana de ke team do ka jak o yene tene ka chen jong raj be ben le jong raj be ben non kawa bi ko le chama o kawa go le ko le le ka kin le chu team chu be ja go le kin le ya je le ne le chi ko ra chan ba cherin so wa kor ku bu ka pinga pet because ke ka ngod ke lo re jong rai to ngod ke dum ko chu gut che man jamen ngod ke dum ko ye ka dum ai lo drach ko le ai chin ne le ya so we a che ka doubt tom cher ke na chiran chi le ke da ka bi ran de bi ku le kin we la ka che ye ne chen ti chen ye weltin you know bi ku lu in doubt ku ye del rage wene so kor we are careful all the time so jelwel ka nyale chi kor ba chir manden but nyale chi bible chi belwela chi bible chi le work very clearly kulwele e kulwele chakuran che manden ke thunkurut so could be job be kuyele le ngade kawa kulele nyale achi kor ba cherin so kene acha jar goting mana de kawa ka chi confuse okay so acha duom de na chi loiten but ke kar ba ping e lung ke donko kawa ge team e bi cham kuler ku yin monde ku chem monde ya chem adam so kene yene ka ye bible chol dung de lung yene ke because a chin ale chi lo ku le na cham ke team ka we to a chin ale le team yin adam kana kawa na cham ke ye team ka we to pen ke kirat below on chen ke team cham go ku to but I chabe pin kawa bela ditabela nang mit ku ngu kriye ben kwen ke choko ko to tene pinam jalwela ye to no ngode ke yen ko chape ko ja chap so ko ja ken to no anon ke chole spiritual death you know tonde tiu so tonde tiu yen ke chiro loy tiu eto so kuton the tiu is separation by a separate from God na chalung de nyale cha donko ku chirej ben ka way po wen nyale kuna cha po wen nyale kene ke tuo so rej e duon de lung ter
lung de nyalik pa donko so nyalik cha wa yen lung bich a kwen bible ka yo ken e bible e lwele nyare ne nyalik ki jam a lwele nyare ne piondu ben kuna tangdu ben kuna godu ben love me with all your heart your soul and mind lung ku ka chi bible lwele ya do ku lwele ye jerandu nyar ran tiak ye ran tiak ne yino jeran ye jeran du nyar chi go elung so ke no ku dong ko kin tirei lo e ke ne yen ke re ku yen ke yi pa ku an nyale ku yen ke wa pa kan nyale so wa chi nyale chi lwele nyale chi ran nyaren eran ke lung chien ke ping ku chetin ku loy ke ku chet ke lung chien ke yene ke ran nyaren you know chi chire nier dan so wo koy ke pinam wel ke nyale ja yo ku lung ku buku ku wel ku ke ku don ku ke ku loy ku loy ke culture ku jalwe la jenga non culture yo ku jura non culture ku ngen non culture no ake ka kan yale ka chu ka lung ko bu dong ko ko because wo ko ke pinam wo near ya near that but near that different from near nyale jam ku lele a chi ye chu kr to chi lele ku lele iran ke wil chen ke ping ku loy ke ku chetin ne ke ran yaren ku lele bible jerandu alwele na ye jerandu ye luoy ku ye kon kayi ni ne keran nyalit so kene elung so mit ke Israel on toke sa right ake nanguret kiman ran ben nanguret ku nyalit ku rej ake mat abore ti nyalit lom ka lui repel into so when ke on to mit ke Israel gon nyalit ti chana nien nyalit ke karita mit ken ti kaloy go Moses ku jela Eren em kadang emane Moses yen ke ti taw ke ben de kak nyalit yen kana non kuy benang kuy loy rot Eren yen ke loy and so na chere loy to chire loy chimanduna yin ku ena ni ku na chure loy wala ben nong nyale kulwel ku baba pala kare din ta loy but mit ki Israel wona e chi yine na chere loy ki la ben wen to ali la ben wen won or yin la ben when mior you know just yin la ben when for example na bar when amal kalwela amale abia blemish alchin go re chin ke re chin go tutuk wala chi chugduong wala chi yende e blemish ku ke ya mal ngot ko korare te ken go dit kwa ken tot kwa ken tot tuka blemish kin kre to yogo yen ka yela bay na chayla bay kaka jel kadang Eren yen ban de kaka nyalit ku kanon ke tichen nyalit jueren lele to abenola kwa bloela so kuladen bi Eren beloy etichen nyalit lweltin na chi loy etichen nyalit lweltin ke rej etijel so achala ben when thodu suppose lwel yin chire chaloy aye chole ngadi aye Bible aye chole sin offering
kwanong kide chol guilt offering mioy de rech ku ke ka ake to ki chirkan ke doro so well for example ana yak na cha rech loy ku yara nong kan na chien kan kan bi kure anang kan kan bi todi ku bay nong eren yen yerane ka kan yale ki yen ke koy loy kalas keren abijal anong ka ken ko koy be ke jaloy to yelar te tia kan yale kan de koy tok baran be chin jal kan to de nom ku beren be ke ka ken ke jaloy kalas ku jal temrur a ki to temrur kriyam a jalum ku jalla taw ngadi e kan de koy nom jalla tawala so ku jalla ran non ka ke taw ran wo ay ke jet a ki lazim bilo e pet na che jallo e pet kalas kere che jall ku yongu kene ayen ne ale che yelwele I accept it abalwel tong lengelit I accepted this sacrifice on your behalf ache yine non ke loy e innocent to wene innocent riem won ci kwire yene ka chen re du pol balas kin jël duk ka re du ci tok mit ke Israel ruon to ko ben aka yela ben nong ne alej beke bekoy ka de ke koy won to sarai je na ci ruon ci ben ka to ke ro abi ke kol kok e won ato bung Leviticus kwato Deuteronomy na kwen yi Leviticus ten ka kayu ke ben ritual so mit ke Israelai ben ka diete chen ruon tok eren yen eran ke mandien wu ke mandun ka eran de lui an go weke so werot kon koy non ka ye ko kon lui be ko kon lui brot koy allo beto ke tiger eriam tabane non lan ci to kuriem elane yene ke ye war ku yene ke re nyaay so na ci rod jall koy yen eren ku pande ci rod koy kaka jallo to ton yalitin the presence of God ye chole tabernacle kabut kaka jallo titi kaka chin ke bere yu kala blo nyale lom bana kirot bire pet biriem bere de ne benya ye go kuler ti to nyale tin ka to so mit kere na ke ti to pero so riem e muhimaret ku kwenye lungchuk e muhimaret so eren tene mitke ake wan kene ke wet ken ke kero ken ke lung kwanchuk ti chene nyale che juertin te ben ke to natin ku te ben ke rot koitin ku yelle ke te to nyale tin go kula to so nungu nyale ato ke ye holy bible wele nyale che holy kurech actually ben the ton yalitin lain to so yene ke yero loy sarait yene ke yero loy sarait yene ke te yene right the mit Israel wak riem de to riem amal kuriem de won so na chirun te ben ka we ke na bi ku pel ke cake but I ka loy for example to kero waika bay totuk ayene totuk
ayana we ke mit ke Israel ben ay ka ganye to nam ay ka ganye to tong nam ku jale to jale chowro ki bijal en ke chok ye chukir to wan fa wen ti mager ko that is exactly the same thing so ka ke yer loy electorate it was shadow of things to come a shadow ake tid ye chukrto bende ye chukrto but because it can ye chukrto we kin go ben kunyale akor be ke mit ken ke bi pir ku be we ken nyai go yari am to kuriyam won yen ke ye kek yen ke rai den nyai bariyam to kuriyam won akirir yen ke yen ke ladu so totok ayena weken ganye ay ka ganye to no kutunyi ro ke kirani la chama jal ku jel totok yen ka jel temrur ku jariyam eto jelum ku jel eren jel chulagur tuani chol ka buti no ke yemi ke Israel jor ko ke nga jorten la ko ke wane e chirge chol ka but e chol presence of God ku jelot tu ku jeriem jelataw numu ayen ne ale ci yelwel ku lele pir atoriamech pir ato neriamech so mit ke Israel ake ka yok kwa gutyeman ato Bible alwela du kriam cham but wagwan pana jing ayena na yak wonga ye moiro da ko ite den yaka luye wonga ye moiro sin ka driam chu ben bay pu ku jelgen riam ku lere ku tal ala ko wami wajja binu che wajja cham re but alwel ni ali no don't do that but chanikin ke nyiku we didn't know so yen ni ali che lele my children die from lack of knowledge so we're very important at it bu will can ali bu ka pin ku did ku kai ku chet ku tin because lack of knowledge what ya kon yen wo chamrem we violate long the knowledge I chu donko so gutye mane yen ni ali che yelwe ku lele pir ato riamech totene bung let me see ato okay Leviticus let me see a little let me see maybe na kwenen but ato Leviticus na bangela kwenala ato Leviticus 17 ato Leviticus chukdite tier ku doro chuktine tier ku tok na kwenen kayok yene ke karbal wiltena that the life of any living ato in the blood on kene Cain ken man no go Bible go le Riam the Cain was crying in the ground so Riam is very important kukache a good bishet only for a purpose so wakene ritual achimit ke Israel yene ke yekel oy sarai agutti wan ben nelet ben kelar panom den ku diake ke keloy so let's see here so nani kiade ake loyel ku le ede piede kor chi
chi Bible well because nyale chane ar walk rate ye lo ku you know once chene nyale chene forgiven you know taban assuming yin in be duty assuming yin in be do right alwele their sin I remember no more. So okay meet Israel one you know night once you sin kuloben the sin kwa bi nyeke lui ke blot it out. So this thing ye be yen ya gut ko on ben ye chukrto jalben a ki ye chukrto jalben ke yena bo a chuping alwele nane ke miet de pir ane ke miet de pir the way so mi tairo anong miet de pir de go miet de pir de go yen ke ko ku cham mi adur ba pa ku loira chai ku chama ku chame fatur ku lot du ne loy yi loyin to go re yin chari re ye you know yin radio ku yin very strong miet de pir de go so miet de pir de go yen ke to ato but miet de pir de we ato miet de pir de we ye chu krto yen ke miet de pir de we because I chuping anade ke pir ato ne riamet awala ye chu krto we jal bela ben ke yen iran bo jal belon bo jal be baby rechich bo jal be baby ne rechich ne tonde in kiento alwel bible le nom ku bendid ye chu manche gumnen riam de pire queer be riam de ran lajik yongu yung ne rieme pal de reida pio so we pal de rech yene ke tonde ye chu krto dier ke de chimane ne chane lwelo ku ping dier nong yi din de jam la koi mane din garanga nyat edit 14 let me see alel on chikang to go un wa tuoj be war neriem de guop de achen wa kon coin calvary so kenetin riem de ye chukrto chen wa war chen wa wak wer wok nango ne rech kurech kon chinne lilwel kulo na cham ke tim ko weto kuna yak lung ke don ko weto so ye chukrto nyale chan yar wokare en ke chuping bible alwele for God so loved the world he sent his begotten son Jesus Christ to come and die for us alwele nyale chan yar wokare go what we wantung de ye chukrto bebeto no wok agorani ye gam go chwe to ku ye nang pirater so rani ye chukrto gam enang pirater kuran ye chukrto gam akin pirater ku yen ke yen we muslimin ting non koy ko jame alala muslimin yaku budus yaku mudiyene ten ya ke deltunga kwa la nyal but no ye chukrto ye no riem den to queer pen you have to babay bachol piondo bay bandit bachol piondo and by faith you accept this by faith ne gamadot yen ka yen woke ka kalo so ye chukrto we ben aki wun aki jalbe tuoj
Nangu? Because chaman in the chen walk ping. It was the right time. A year right time and on knowledge. Penny ye chukur to be ben at that time. So one chen ye chukur to be ben, yen ka be a young the koi. Yen ka chen wa be koi. Mit Israel on ye koi every year. That's it. Because alwela ye chukur to riamde one time. Tonde nyong tonde one time. Yen ke re nyai. So yin ki le babela du ku le an kor bi nyong de be no ku be an be koi ku be re be nyai no. Ye chukru to ye tok. Yen ke nyong de koi ku ka chin koi de be beto. Ku yen ke le mit ki Israel but a chi koi ko ka gam. Ye ke le ye chukru to no. Akache yen achi ye chukurto achi gam man yen mier the peed away man one chen ye chukurto jela ran a cham ran the gram dia go kulele hey aye wa chola bangbar yo chola bangbar wache cham ko dur kya kan ke chu bade che yen luel taban weren ya lich na ken ye date cha pete ko no ne ka libin wan ping but so yen ka yen wan ya le long be ben bo to jong di la jik ku bo kon chane le ye chu karto a kiran le bo weren ya le ni te chin ya lich a chelo ba ni a chane yen jong di la jik ke chi chu karto chu le ku le we ba ka le to jong di la jik ka bo be a kon to ne lek yen ka bo be le ka cha ka loy when ka bo le ka chiang de ka panyal you know what well Bible he will be our helper comforter teacher yen ke du pyuch so akira le bo wer ni ale ni te chin jong di la jik so jong di la jik song ye chu kar to go to anong ka chir over 2000 years ku ka ngot ki jam wo ku che kol na ya karan jamat na ye chu kar to che tin akenti kwen ke chok du ya ye chu kar to che tin no but yin ping ka kan yalich why because jong di la jik to kan yin he is in you. Kwa you coin talk. Ay pure. Kwa you le. Will ya ka luel tina ye ka ping. But na chika y ping. Then ke kanong problem. Ka ye Bible ay luel jong de pinyinom jong rach de ke kochor. Because ana yak there was a time matana and chichor it. Ana la lue kula ben bay chin ki chaping chin ki chlan live ani ye chukar to ya ping wala klan la live so wala ke jong e pin no me e ko chor bana cha ye chukar to cha choli pyo o chalio tok o ne piondu ka bo ko konyin kuleyin weden yalich cause weden yalich ay chol me the peer the way so ping wait ne man we midrut the myth kuna berbalo ku berbalo to the berba ni ping ku ber Bible queen ki midrut kuna kere dear ka Bible ki midrut kunaga ka wani rande Bible ki midrot yene ke yere will kan yalit ke kai wa charir and mid the peer the way
kuwe ke ka yen ne alin de pan ne ale yelwel ke ka ba alwel go there's nothing go di na ana yak yani ke cho ko go tew ato long thing tew ato long thing ku tew yani ka lwel ne ale chile alwel yani ka ben no ngen tew dune yani ka belo no ngen ale yani ka beduk ku tew yani ka yo yani ale lwel na chapte ne long ke yi ka be pir ke yin be pir ku na chi chapte long ke ne ale chi ke yin ke be pir ku yani ke yin waping e wel ke ne ale chan bu chaptin bu chat e long ke yi chu long ke chu ke be dong ko ku na chu re loy ku wala du alwel ye chu kerto alwel le rane agam ku ye chan long che yi alwel anything but teach no wa alwel ka bi yeni kalwel ka bi yeni so we promise Peter so anything but teach alwel ye chu kerto lo ka bi wa bi yeni ni rincha ni ke ki ne ping ko walang a chatto ka le ka lwel ne rin ke chu kerto bendida but a chi chat ne long ka ne le chi kulwel yin belong there is a possibility you know kolong in a be yen there is a possibility but taban what jam ke chi bible wel what you promise na ye chat ne long ke ne le chi ku ye will ke ye chu kerto chi ka god che ka lwel ye ka pingu chat tin ke yin ke ye ti chi ben enang ne le wun ave yeni so akol ko kwai no ana red koi ke pinnum my observation koi ke pinnum wai lui 40 hours 50 hours 60 hours wai la lui ku ke go ka lui ku go bacham ku banin mala kar bala pol kura a chagua be kai kin la kar ba ria da la lui so but yen ya la chi yel go is dead na cha to go dumping kwen ke na che ran to nong ran cha kon ting ke to ku le la ke che ni leu ku ka dai ku ka jam kin kat so ran che to a che chap kwa che ro te jor kwa che dai kwa che jam kwa che dol why because tiu e jal tiu ye ne le lel ka bon ngene e jal ku tiu ye ne ke cha ku go ye ne ke e dumping e gun yo ku lui 24/7 e dumping but the lel ne le tiu e du pa ne al but below no e ci gam e ci peng long ke ne le ke chat ne long ke ne le ci wala ken peng long ke ne yene ke te tawatin so ye chu kerto e bobe beto no walk because I can te de lu bene re da war illerium through the blood ku ye chu kerto a ci be to na wel ba chat re ci ta to ko ben ye chu kerto ci be to can be be re ci no so what your bible well it is best for you when butiu yen bu ya lo because tiu en ka be dunia
Bela token and yalit. Na to tiyo ke nyagat. Kachila panel. Because into with sin, kunyalit achimat. They don't. Eran to ke chat ne lung ke nyale chi kuye nyale ping to kuye lung ke ping kuye chat ne ke ran yen ke men nyale chi le nyale chi yin men dia te yin chat ne lung ke yi kuye koi kong nyar, you know. And you love one another like you. I love you, but how? I can't love a quite talk. I can't be to know and can ben pan. I love you, I love you, I love you, but I can't love you nearly. Love you nearly. Actually, walk a Bible. Well, Kerana, a chadra and a riare, Tom Cheran, Mading, a lot terror, a lot yarwing or a chatachuk. Go call you Mujerimin, go you the lake, naka, drink. Jack one, get your door, get your thought. Lela go, Pharisees go, Ben could take a good tinker. I take a meat, Israel jam, and you can nearly on one. Ben could take Levi, koi ke kakanel, Ben go one. Like go round the Jalberan, Fuchen, Walaran, Yichen, Tomaran, Chirman, let's say Monjur. Ke Ben be quick at Temborich, go ran, go you. Monbor, go loom, ran when you know, go loom, go cana junkur the co. Lair could you ran the go little yin. Choran walk to toke ku yenichum jajachum ku weuka ali but and beladu in baby and well but ran coin walk to toke kuloy kapet goran golel kapet logran look to toke ran walk look geran jelog ngadi pet health lo brand dik kule duran one bi ku ken welpin so ran ke ye chukar to ye wel ke near ken that's love paranda maluy so that na ye nang division kem ko ye nang attack tok chin love that's no love and kayin Len reality in Yemen reality. I will can reality cake. It doesn't matter. In the end, you'll balu kudun loy, kudun corbalo, you'll baloy. But Kalwin reality. You'll well a tongue a talk. I can't long reality. It's not from God. Ate buruniar kimanier ye chukar to walk yen to walk e to walk ye chukar to why because in their walk that's love and it can hear whether ye moin nuer ye jur ye kawaja wala yung wala ye Morley, from where we have to love one another. Kiyetinga kajwi lorute chimaniene koiruta tak junupan. I can love. There's no love near you. Some people, yeah, I don't call near. I don't call near. I don't call V. Koi can coin from here. That's love. But now you got a talk. That's not love. You don't love that person, otherwise it's chill cry. So when you let you nang love.
kwa lwel ni ale chi yen bu ya kar bu Yesu Kristo alwel Yesu Kristo alwel le on chen Yesu alwel Yesu Kristo alwel ka chin ki ya loy nam dia ke ki ya wa loy yen ka loy so na yemet ku to wur ku Mamadu wur ku ye lui ka pet ye lui ka pet ki loy ka pet ke chi Yesu Kristo chi loy alwel ke ki ya wa loy yen ka ya loy alwel awa to yi kwen yi so yen ke chokda lwel Yesu Kristo alwel yaka akara ke ya loy Yesu Kristo ka jam ke ya loy yen bu ke Yesu loy yen bu akara yen ke wa chaye mit ke melech ukena e chole mit de pir de we a chok pandu man ku mit ku ye ko lui ka ka nyagat ye ko lui karach kale balele mende jel rod be watch it timana it's not that the chini are near but nyagat it's just it's bad right and ke chok da kan nyalech ke chok da kan nyalech ko gada le nyalech do ke terlet ko ben pan nyan ko wa do not divide yourself division don't you know karach ben karach fanye ke we know them one yet karach ko yen ale ke yelwel no dok yelu karach because nele ke holy ala char ko ala jik ko walk na yuko one holy chula char ko wachla jik we cannot wachla burer buto cheng to kan ne you can't separation or death but what you can second chance through Jesus Christ bu come back to God bu la du nong knowledge what you can second chance bu pir bu la du nong knowledge bu nyagat bu pol ku lokudu nong knowledge ku chinku according to them korben wa chinkin yen ke ko kon knowledge na walk so riam de Yesu Kristo yen ke wa war yen ke wa wak yen ke wa baby ni region chuloy batmane a chiriam de be kwer pin so ke loy na chare loy kin bar nang nele bar kuti ulela wa pala kareja kudunu be loy that's what it is lakini abayati lel baba palen karejen chaloy ku berduk berela loy ku berduk berela loy no yeah Chiralo. Prodigal son. To bunguluk. Rana ke me tato rer ke na wun bany ku ke nang duna lwa ku karer ti piat po chin re to ku golwel baba yena ka chan korbajal. Yena mal yen korbajal. Wun golwel okay. Knowledge is good. Yawa yen nam lao, but the korba careful nam lao. Wun golol kapiat go yen kaka. O kaka jora lula ler panda kuche pana ken lerin ba lula ke pin nam tin.
le kule re ngode la de kamia kule lui karai gel koi changret yongo ke chiloi alung ko una chikala donkot kwa pir den ko pir right but now on chikang jala gu te lele chimi la to we wala to nonge ko ngo jal bela tak pana wa pan chitiang kan mi ko nong ke pie to kan jel ka pie ko un jel ka ta ka pie to pana un jel ka ta wala du nong un yani ke yo ko ping ko lele la go jalben ko le awan chirai lo nyal kuni nyen an chi petan chi bere ya chol won but le ko jel wun jel karai ke jel wun ti bi wun pal karai ken chi ka lo ko akin be bedu ko pane chi wune chi pa te ko le wende chi mar ku ke yomane ke chi to ko pir and he was lost but now he's found, he was dead but now he's alive. Jel ado le pan yal le go yandi chi na to go lo near can the same thing to you. Na cool game in knowledge which a knowledge choli pio alwele ka pan yal ben malaika alwele yandi chin tok erin ku because ran tok lwele ye chukrtok ran nonga mel ke tere ke bot kuchitung mar ka wan ke dongwan ku letang ko. That's how much God loves you. That's how much God loves you. So nele chane arin mukane aren. He has done everything for you and for me. So wakor buru du nele chalwel nele kia kara du akwambra du. He's willing. But ayel palke del de right palka. So when yelling the panyal, yen ke coach coin ke create ben. I kirande lu be red wari yen nelch. I kirande lu bino del piata yen nelch. I kiran lu bin. You know, we yen took nelch. He's the only one. So we have to go back to him. Why nothing without him? Acha go ting man me the pure go web create ben panyal tong inumda. Denge ben panyal, pure ben panyal, colata panyal, peta panyal. I can get to a ben panyal could be pan pin, could be good. Gel chumani team, ake boke kot panyal, chumke. Everything. So could create the ben panyal. You could gel bell will and yan tell you would. You could gel. You know, chan bating man I dig a chat and it I write a cord, the corbicon no. Baba do a niche. Queen yin mamma do. Queen yin with a kaiku. One ye cake. Banaya and the little cook a quick. Wala nyi kuku kor ni ali chenang wap. Wala nyi ku yu yung chiendo wala yai. Is that possible? Huh? Is that possible? Ran yene chakin belwel kukuch. You don't know him. Is that possible? So yeah. What are the and we have to be careful. I have to be careful. Adam would do no knowledge.
nele che bo yen nich bo tiong ana yagon ko yan nele che akol ko an che ni na non ka dien rira na man chinin abu pinru mana war che nele che gam ko che chola pyo wal non ka dien a beri na wal non ka be non Queen but the win mid pure win but the banyi kid yin a bo pin no bach lele because be cham ko because dit ko to ko no their relationship with God take Peter very very good when you have relationship with God I can the do the very core pin no yin to yin mid pure because in the Lord the young di la jik an che ka ju cha cha ka ja but am bi ai kan le du but e kere riam yen ke kar ben war mietin ana de ka chin pir without the chiriam I mean pir Tell the rage, everything, the chiriam live. Because peer at all, Nariam. Kuyenike, Kicho Yechuka to Jabo. But walk, but coin walk, I go peer. Gorani a gum, which ye thought, a nang peer at there. So, where da, a bacojitana. Nerin ka wun kuwa ku jong di la jek kuwa belang we chaka dua lejarit we ko dai ten ang dia mejarit nongen so we chai ting nong ko diang chaka ting. Thank you so much for coming. I pray that benelich bo jwa ku ba jwa because we nelich che ko che da ke yirami the lobato in me drot. So I pray that God will continue to strengthen you with His word. Ayene took in nailing the panel. Yeneke create ben yeneke loy work. We are nothing without Him. Ana yak nchileba were nailing you teaching nailing. Eke lo chiel chaba ke chiel ke chiel but that's why yen wa long bin yalin the panel be a token walk o koi we the lwel chumana on petro jore rot on the quality ditch the jolly day of the Pentecost jorot ku wait na ye yen wet ke koi wan alip ke dia kon chinale gam ere ken ke bane ken ke nyale gam but nyale jike token in that's why so en ke yen wa long rate ben nyale the panel be token walk ago waya kwan tong ne lek boya tiong ni nichia so we da ba ko chitene nerin ke wun kuwa ku jong di. Thank you so much.